Metalne prese u kojima od starog papira, ali i drugog biorazgradivog materijala nastaju briketi za grejanje, đacima osnovne škole u Miljkovcu osnovni su alat za pripremu ogreva za zimu. Cilj je da se deca upoznaju sa značajem obnovljivih izvora energije. Svuda u okolini, barem smo mi na takvom mestu da imamo jako puno takvih izvora energije koji ne koštaju ništa, tako da se nadam da će deca uspeti da shvate princip i način da dođu do toplote, do energije na besplatan način. Brikete koje prave sami đaci posle idu u peć. Prese su u školi u Miljkovcu doneli predstavnici opštine Crveni Krst, na čijoj se teritoriji ovo selo nalazi. Opština je jedan od partnera projekta Agroenergija koji realizuje Udruženje za lokalni razvoj Kamenica. Namerno je izabrano ruralno područje, da se razvije svest, da se razvije sva ona znanja i veštine, da se iskoristi onaj otpad. Pod otpadom ovde se podrazumeva kako poljoprivredni otpad, tako kućni otpad, šumski otpad. Opština Crveni Krst dobila je 4 prese, 2 su dodeljene školi u Miljkovcu, a 2 će dobiti škola u selu Hum.